Salam tordaşlar, həmmənlərcə vaxt güldün güzel bolsun. Mən şayarlıq dostumla Aygüldən həmmənlik mehrimlə otluq salamlar bolsun əziz tordaşlar. Filmimni seyirvatmay təfsili görüb, yaxtırsanlı bir tal jürək verib, alt rəqimi bilən güllən soğuq qoşuqlan çin jürgümdə ümid qılımən. Yalğız anığı nisbətən bir kesel davalatmaq undaq asa emasken çoğ şəhərlərdə. Asasen ağırıp qalsam udul kiçik şəhərdə davalanmayma, udul çoğ şəhərə kelib davalanma. Çoğ yerinin çoğluğu var, kiçik yerdə bilməydi dep hem de göz qarışımı şundaq. Hem de apamma kesel səbəbidən tügəb ketkeşkimu. Çıxıb apamның vəsiyyətim şundaq deyib, balam pul tapsan çoğ yer davalanla, kiçik yerdə davalaşını bilməydi, üskün oxşaş olan bir diagnosunu qoyanmaydı dep. Şunun nəticəmə asasen udul ösmə keselliklər doktorxanasına yetib gələn boldum. Etigen səhər saat 7 bilan. Kəsəm 7 bilan tuğan xalq ma və şunçilik cıq bayramda emas bu yerdə. Keselli cıq olan kim. Sırtqı çıxsaq bütün adam saqdak. Doktorxana kirsə bütün adam kesel çırmavağandak muşundaq kemiz. İnsan dünyaya bir kip bir ketəyikemiz, yenib ikinci kəmməydikemiz əziz tordaşlarım. Salametligimiz həbimizge şunçilik mühim ki, həmmən salametligimizdə asıranlar. Tavsiyerim sırtdan tamaq yemənglər bolsa öydə qaynaq su bilan, nan bilan çay içsəkmə öyünün tamağı yetməydi ki. Aşındaq qılıb bu doktorxanasıma yetib gəldim. Bu yerdə meni şu torğa çıxırıb qoysam. Mas doktorxana bana demsem atıştın bir akımız bize Muzaffer isimli bir doktor akımız tavsiye qildi. Bu doktor akımızı ündidarga qo'yishib, qisam bu doktor akımız maş 3-cü qavat chiqishini tavsiye qilib, məşədə təşvitib oldusa maş hayalıq ma mükarrim açam degan. Ağacımız apamdan yaqin istəyim, şu ağacımız bilan avvalışıb oturup ücretimi yetib gələn boldu. 2 gün pəydədə durub ücretim gəldi. Təşhürüş uyğu gəlib təşhürüş nəticəmni elib udul doktor işxanasına qarab mənim. Doktor işxanasıdımı qoyğan diagnoz yağ süpət çıxdı. 2 dərəcə ikənsiz 4 çıxqan bolsunuz yaman süpətdi dep. Andakı anadan ki muş Muzaffer degan akımız bana bir ukul sağız vetdən 10 gün dep çufan qağaz yazıb evet bəgən boldu. Ündidarga şunu bilan şu çufan qağaz bilan sırtqı çıxıb şəxsi doktorxanaga kirib 2 gün Ürümçidə doktorxanada ukul durğan boldum. Şunu bilan bir gün kəşkiçə muş fəaliyyətini qılıb oğaça kəs saat 7 olubdu. Şunçilik yerib çarçap ketibdim. Hər qətim Ürümçiyə kelib çarçaş esqisam şu Nəmirdə Əli Həkim dep bir 26 qavatlik bir qavsının 14-cü qavatida bir kütünüş ornu var. Şunçilik rahatlanıb ketisizlər əziz tordaşlarım. Muşaninki dönvisi adresi lazım bo'lib qolib qalsanglar, menga qilsanglar, muşani o'rnini ta'minlab bersam bo'ldi. Ürümchiga mash vujudni tashvitkul kelib, nashna bir aromimni olsam bo'ldi yoki molga kelsanglar yoki o'yinga kelsanglar. Mushaninki pulusimi noit muvaffaq muhitim bakpakiz huzurlanib qolsizlar. Mushaga kelib 2-3 saat davolanib, ayollar jihatda kutunib, mashada putumni o'rdaqchilab, bedallarimni uviltib chiqib o'g'chilik Şinjan vaqti o yerim bo'pti. Sirtqa chiqsam, bak odami yo'q ko'chada degandek Ürümchining ko'chasi yolg'iz mengib o'zim bilan o'zim. Yataqqa kirib yetib uxlab, ertasi tong atgan vaqtimda sho'shumurga keldim. Natijam yaxshi chiqqankin balam bir aqur kiyim olay deb, balam shipin to'nqa qilib, ma kiyimlarning qasini olsiz deb balamga bir aqur kiyimlarni yo'llab, ancha-muncha balamga kiyim elib, shu yolg'iz qizim uyda yolg'iz qolib qoldi. 10 yosh kirgan balam. Dep anadekin netinjamdan yaxshi chiqqaniga xo'shal bo'lib, balam baraqura kiyim-kechak elib Ürümchi aerodrom stansiyasiga yetib kelgan bo'ldim. Bu turmush hech qaysimizga oson emas, aziz tordoshlarim. Hammamiz bir turmush halakchiligida tirishib ketib boramiz. Salomatligimiz chataq chiqsa, bu can üzümüzün ağrıydı iken, udul şu çoğarak yeg verip təşhürsəm, netinjam qandağarak çıqa aşılıb ilğab berəmu dep çoğ yeg təşhürgül kiltkemiz. Netinjam çıqqandı udul xotandiki Abdullah Mahmud ustazninki Yüən cansığa yollagan boldum. Yolsam qoqqıda kesələməskə təkşüyütüb yaxşı qıllar. Yaxşı süpətligini, yaman süpətligini arıtqanları yaxşı olubdu. Darı sepirli, müşü darını yeslər. Yaxşı olub kitlar deb aşnaq degan bo'ldi, ma'qul dedim. Ashundaq qilib aerodrom stansiyasiga kelib, mashada payduyga o'ltirib, kuchudog'anga tayyorlab o'ltirgan bo'ldim. Aziz tordoshlarim, menga shu tunimi sanglim gerçi.
Jut-jutdan ko'ngil bo'lib, telefon urib, o'zingizni asrang, Aygul xonim, siz bak tirishchan, g'ayrat qiling, texmi g'ayrat qiling, siz bak g'ayratlik deb mashunaq madad bergan bütün finsilarimga, bütün tordash och singillarimga, akallarimga, adillarimga, singillarimga ko'pdan ko'p yana bir qatim minnatdorligimni bildirma. Rahmat sizlarga, aziz tordashlarim. Hammanglarningki tinning salomat, ishlarining o'ngishliq, oilasining xotirjam, xushal-xoram o'tishini chin yuragimda umid qilaman. Bu aeroplanga chiqsammi, qishimda bir ochimiz sizni bir yerda ko'rgandek qilaman deb. Aygulmisiz, men yurak kesili, men mo Shiandin yuragimni operatsiya qildirib keldim deb bir kuchaliq bir ochimiz bilan bir aerodrom birga chiqib ketdimiz. 2 oy bo'ldi, shu operatsiya qildirib Shianda turib, endi keldim yurakni. Yepingizni bak anglaydim, men bir yurak kesili bemor bo'lganligim uchun deb. Bu 1 soat osmonda uchib bilinmabdi, kuchaga tushib, jijanda mashinamni elib anadaki şu konuşa bilen aynı ketay deb ma küsen körüge ama şu kuchadaki dağlıq körük buludu hem de sayat orni hem bu konuşadaki qadimi Van ordusu va ko'chaga kirib mashinamni haydab kech soat shu vaqt Shinjan vaqti 11:30 bo'lgan vaqti 11:30 bilan hech kim yo'qma yo'lda shu Van ordusining oldidagi yo'ldan mashinamni haydab o'zim yolg'iz mo'nglinib natijamning yaxshi chiqqaniga qo'shilib shu Van ordusi shu kuchadagi xandonliq o'tgan Van ordusi buni oldini mahbaraqur chuglab o'zim shaxsan opam kuchalik o'g'ashqimi shunchalik yaxshi ko'rman bu kuchani ham pokiz ham mehmondo'st xalqlar shunchalik oq ko'ngil yaxshi ham ko'chalarim ish qilib shunchalik ratlik pokiz yemek içmekligi ma'murchilik shaharda hamda bu kucha shunda qilib bu kuchadan mashinamni haydab shaya qarab yo'l olgan bo'ldim ish qilib shayaga berib o'g'chilik 1 soatdan qaraq o'shiq mashina haydagan bo'pdimi shunda qilib u charchab ketganim bilinmabdi natijamning yaxshi chiqqanligiga xush bo'lib shunda qilib shayani aysig'ma techama yenib kirib olgan bo'ldim techaman keldim shayog'ima meni qo'llagan barchutiki aziz tordoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat filmimni yaxshi ko'rib ko'rgan xalqqa ko'p rahmat hammang salomatlik yor bo'lsin xotirjamlik yor bo'lsin